Okey, yuk, yuk Bang Pul, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asik guys. Percobaan trek baru. Waduh, rem gak ada rupanya. Oh, gak ada rem sepeda nih guys. Gak ada rem bang. Aduh, gak ada rem guys. Kiri pecah, bowhead. Kiri cepul. Wah, terus mau berhenti. Gugur. Nah, kok ada helm gak berani aku. Orang sengaja itu dikejar. Hati guys. Kiri pecah. Oh, bahaya. Banyak batu guys. Makin asik supaya trek ya guys. Udah dibersihin. Oh, Pak, mobil hati-hati. Terus. Ayo, Pak. Masuk. Terus. Aja terus. Wow, bergetar tangan guys. Panas guys. Wow. Sakit tangan kita guys. Pada mengeras semua guys. Apanya setelan angin soknya kencangan nih. Rasakan guys. Ayo deh. Panas barang tuh guys. Cepat guys.
Alhamdulillah. Tegang, tegang. Tegang. Gemetar tangan, guys. Mampu sama reposter tadi. Nggak dikejar kami sama Keras kali angin depan ini, sok depannya. Oh. Ngapain pelan-pelan nih, turunan lah nih, Win. Ya, astagfirullah. Tapi bawah. Hati-hati, guys. Awas nggak potong ya. Kebut terus. Panas nih, guys. Ini pecah, apa dia? Lambat kali. Tunggu sini mereka. Tinggal lain lu. Gimana kita pulang?